Ebushafo ye cheche obi bere sanso emahwefo etifo adofo Ghana nyina ye mo bi bere akwaba edi eba Afenchen TV eso your most inspirational YouTube channel won sema bepiemu ewo hasabre na e abra mede trending stories ensema ekotwi eba brema ewo man Ghana mede eba beso ama wuso won ne eko ewo man Ghana me ana metina amframamu ene edi ama miankasa nkasa mame ekua enjoy the original host of this program. Message also nyan subscribe ya ahon brase kwanso subscribe kama emfa emai ebushafo yen hye nsem na se na yemfa emam ebushafo na yesi from na ya hye ensem na se na yedi amamode na yetense yedi mbatu fa na yabo edi era central region emfimfi emantemu ekuro bi a ye friend Winneba asembi efri hono mo ba eni enya eyare husem eye papa ne nyina ene se team mo form wo Winneba ene ne mpotemu kiremu a dakro mo ha ana car bi anase ambulance bi ebe park wo due bi ase ewo ho ana wo mu yi maami bi efri ambulance ne mu edisi wheelchair so saa time na mse maame no na POP ehye na mienu nyina entina maame ne ntimi na nteto mo amukukuru no edine si wheelchair mu ana mo tu car na so mo tu ambulance no ana mo de call dakro mo da soro ya maame atwa hwe efri wheelchair ne mu form intamanfo twi be no muhunu se mami sa mami wato nananom ewo ensedo eno ana mo ye ntem kobo aposifo mo mpotem ho anasa mkobo aposifo mo mfimfim mantemu amane se sei ana wo mahu na ebra aposifo ye hwehwemu hunu se mami ye de ne free aban ayade sabia ewo Winneba ene ne mpotem eno ananam so ama aposifo abo mo mo ye hwehwemu akopie mu ewo Winneba teaching hospital ayade sabia ewo ho ana mo ne odokitani owo ekotwetwe nkomosa anye bia no ye hunu se patient bi mo ba be yi na edesi emonten ho no anase bia bia se wo mpotem ho ama anam so ama mami ato ananam won said anye bia no mo ni masem ne ho bia na wei ana dokitani chemu sampa ayeyen na ebeyi mame ne si abonten ne yetene se mame wo munya akwanhia ewo ojobi na ye car ba akwa na se ambulance ba ko a o twem no hu wo mo no sesa wo munyina ede ba yare sabia na nipa eka ho no de omo adofo ebusuafo aba behwe wo nanso this particular woman de ebusuafo ma obi amfre obi anhwe mame ekire kwa ne obedi ene ne obenom ne bills ne ade kora na ayede ne sayonto no ya hwe ya eni enyan ane ye man so edugosi abonten enanam so mame atonanam wan say in fact asema doctor yi kan ye ama Ghana fo buafu na manfo di anwudi na atam ne sama manfo kan social media ebuchafo ebere yen so be soma yen sam trofo se wo monko na mo ne bosse no mo de bere yen eya mame bi ani fie no be say 40 to 45 years ena ne nan mienu ni nyina ya hye ne POP ena yede ntoma akata ne ho no da nrem na abra ye ne wono mo wo mantemu ho mo kasa no ena mo kire mu se eye na nsa enyimire mu ho mo no ewia enyimire mu ho no mo hu se ambulance a eno fi eye Winneba aba ya resabia ena beyi maame no edisi ho mo omo yi ni fikam no mo di ni si eye hwi ni mu ena mo di ni si ho mo 3 days eni enti abra maame no wo ho no omo nim no omo ena bebi omo ko yi ni ti no to ye no so no wo kro ni neja kra ena ma wono mo mantemu won so no eni maame no enti omo fi se bia omo be yi na esi ho ma na ebucha no oda wakopem ya enra ewiemu ho mo a nkofo echechem se wewu ansa na ekopi won pa ekodu ho mo no na wahwere ne nkwa oda ho mo na bra adise no ebo Winneba abaya resabia no subo se omo eno ma beja mamini de si ho no yenje mu sa yeko Winneba trauma ene Dr. George Pra eko kasa ya no medical superintendent ewo hospital no say yes ampa maame no beye se bosum yenu nie ena omonya akwanhia ewo ye ojobi ekwa no so na ambulance a enam kwa no so esesa omo de ba Winneba homo na wona omo ka ne ho no omobusa fo ebae mo behwe omo nkrofo mo yiyi obi mu de koye na maame we fi da omo de ne bae no ebuseni ba kokura nye na gen se oba ayansa be ho aba besra no anase ne didie mu ne bibia ne nya na gu hospital no so ekire no so no akwanhia na onya adwumyare nti ewo mu na okekem ode oha kese na aba ayansa bia no so enti ekoba ne sa no omo nso de no mo mmio mo ni asa nka omo betumi asa ne yare no wetumi akire ne fie kwan no mo de na akọ na so omo ye ne sa mami no ho nto no enti omo ye ne se
omo beko kronumu ho akoya announcement ahwe so mo sabeka mamne busiafo abra mo gusu no na nkwechiri omo nkasa kra mo abre enti doctor for na omo hwe ayarefo ne ho no na efre George Pray ka chen ni say mamne ne disturb ayarefo no omo wo mantemu hospital ho too much onu so ne busiafo mba na say na adwia kemtu kakra no tiatemo rono mu ho mo ntomo so nyom betimi aya ne se wo so ojobi na wo free dia ene de wo kwesi ojobi na obusuafo na omo mpese omo ba be hwe wo no omo ba be fawo eno se omo akogya mame na to room ho mo a be de wo ka se mame ahwe ne nkwa Jacob me bow Musi Winneba Government Hospital. Yes, trauma. Dr. George Pra enu asem me madwirimu mame no chese ye show ye dede enti no ye na kosi akwantimfi kurotia se da busamfo mefa no nko sisentra. Hello. Je kwa me bisa se mame ne buhye ni bia ma hospital ho fida omode akwantia ni si ye ne buhye ni bia mbae ena wona omo ka ne ho na omo konya akwantia na mogusafo abesa omo yare ede omo ko no efi abra omo nya akwantia na omo de member say kim ebuseni bia embae pop omo da che ne 9 mienu ni nyina ayaresa efi editi kope esro efi da oba ye ne dide ne bibia no eda ayaresa bia no so and almost all my bread is at the mamino, Siciano, when you're Adjumiyare, into no air no or kikim, it's almost almost him the omobe, and I say so all my ministry, or to be one free dear, or the abo to be a busa for no fa. Na, Sabi, Abuampo. Say, Abuabira, Nasia, a Koshe Nura. Yet the Kokromu, Ekobi Sabia Krom penny for say. Abwa we hwadia na se bi assemblyman abaji no sa ahemfie na ye de berebe ko na ye tumi ahwe abwa ne wura na omudu ojobi ho no sabi bibia nkoma dwene se e bi ma hwe assemblyman omba hwe dukro wo krom ho omba hwe mpanyifo bi wo krom ho anda ne ma me de ma ne se ma me nsi ofiri mu ma emukro eso mo de hye wo ma nya bibia sa no ne se won ko si krotia Sabe one or more honor and no Casai no almost to mu say omu wo no mu ambulance na betua we yi edesi home na dedi kan ambulance ni dina ya na yi hwid na ya mode ayarefo ni trim no si home and san omu peja maame ni edesi so omu di ni sisu ana pa omu tu ambulance no omu koi na omu ana omu wo home no maame no omu nim no ento omu so omu anya ho hwe ena insu ato na san nyina maame ne to na insu na abona enra de to nyina abona kofem tama omu hu sa de no ano ya de omu tiatemu frefre this year work mu ho any committee members omu we friends ojobi homo omu be pie mu homo na yetu ebuta for sa pepepe enete ha na eden se nyina ebesi ede amam ya me den se me bromedin ara energy connect akram